Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santriwati TPA Sumasantesti Murojaah Al-Quran Surah An-Naba. Bila terdapat kesalahan bacaan kami, mohon maaf karena kami masih belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naz'alil arda mihada wal zibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linugriza bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha aqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba azraba wa qasan dihaqa la yasma'una fiha barran wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Jalikal yaumul haqq faman sahatta ila rabbi ma'aba. Inna anjarnakum azaban qariba yauma yanjurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.